Benda suit bottom design macam ni. You see this? I cannot put the oil filter. Why we have to go around here and then go around here and then I can tighten it. Bottom what the? Okay, kalau korang budak-budak UiTM di hatiku, kita bagi promo untuk korang 250 untuk minor service lah. First things first, kita kena buat inspection dulu lah. Brake fluid. Ush, dah kuning kan? Ha, nampak ni. Tahu lah adik student. Bukit UiTM kalau kau longsor turun, langgar nanti gate besar UiTM. Next, kita nak check bateri lah. 100%. Nampak sangat baru. Tengok ni, bulan Julai 25. Mekanik ni baca lah sikit. Next, kita nak check brake pad lah. Okey lah, dalam 70%. Next, kita nak check dia punya air filter. Wow, cantik, putih, suci, macam kain kapal. Sebab okey, kita just bersihkan je lah sikit-sikit. Settle. Next, tengok spark plug. Kita buka oil plug dulu. Alright, okay lagi lah, tapi dia kurang tajam. So maybe next service lah. Last, kita nak check cabin filter lah. Oh my god, dia macam berhabuk je. So kita tembak dulu lah. Nanti kita tanya customer kalau dia nak tukar ke tak. Dan kita masukkan balik lah. So kita nak naikkan kereta lah sekarang. So untuk Saga ni, dekat sini tempat drain minyak dia, sini oil filter dia, sebelah-sebelah je. Kalau korang ambil, mana korang buta satu mata. Alright. Oh, okey lah. Dia tak adalah kotor sangat. Bagus. Siapa? Oh, kemas lagi. Aku tak tahulah. Kalau kereta lokal kan, mesti ada problem. Sekarang kita nak keluarkan oil filter dia. Benda suit bottom design macam ni. Bottom what the ini bagus punya orang ni. Dia ada O-ring. So kita tukar O-ring lah. Kita dapat copper, kita bagi balik copper lah. Dan kita masukkan oil filter baru lah. Minyak lama. You see this? I cannot put the oil filter. Why we have to go around here and then go around here and then I can tighten it. Why Proton? Why? Last sekali kita ketatkan balik drain plug. Kata. Gunalah Mija Neo Sintetika. Bagus untuk enjin anda. Apa kono Jang? Enjin punya lubang pun kat dalam. Hai. Dan kita pasang balik lah. Aduh. So kita nak buat diagnostik guys. Dua problem actually ECM ni. Kita just clear tengok kalau dia muncul lagi ke tak. Saya macam tu lah. Lepas tengok tak ada, kosong. So normal. Actually kita buat scan semua normal lah. Settle lah kerja tanpa stiker dan boleh pergi. So korang yang student UiTM di hatiku, ada promo untuk korang 250 je untuk servis kereta. So apa-apa Roger je Mija Auto Care.